turagushimiye cyane mukama, turagushimiye cyane rudasumbwa, turagushimiye cyane wowe nyene ijuru n'isi kuri iyi ngabirano y'ubuzima twebwe abana bawe dufise. Twahisemo kuriza muri hagati ya saa 9 na saa 12 tuzokwifatanya na bene wacu bari ku mpande zine z'isi, tukagusenga tugushimira, tukagusenga tugusaba ngo wugurure ikirere cyiza ku buzima bwacu, kuko twasanze iyo wugaye nta wugurura, byumvikana ko atari we wugaye uwo kugurura, kandi twasanze iyo wuguruye atawushobora kugara, byumvikana ko udashobora kugara hari uwagusabye kugurura. Dawa twese nyaguhora ku ngoma, niwe Uwiteka, niwe uriho, niwe uwamyeho, niwe nyene ijambo, niwe nyene ubushobozi, niwe nyene igikundiro, niwe nyene ubutware, niwe nyene ubudahangarwa, niwe nyene umugisha, niwe nyene umugwiza, niwe nyene ubutabazi. Mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo tukuramvuriye kwa maboko papa. Mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo tukweguriye ubuzima bwacu. Mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo ibituranga byose nibikomoke iwawe. Mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo ibidukingira byose nibikomoke iwawe. Mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo ibiduteza igikundiro byose nibikomoke iwawe. Mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo ibyo kudutabara byose nibikomoke iwawe. Imitima yacu isuzuguritse kubera kutamenya twagendeyemo ibihe birebire. Dukora igisuzuguro mwami Imana nyagora ku ngoma. Hari ijambo ryo muri Isaya rivuga ngo hamwe noguma ndabashavuriye ngo nobamara. Noneho rero nje kubahumuritsa, turaje ngo mwihumure duha twugururirwe ikirere cyiza cy'ibyishimo. Turaje ngo mwihumure duha twugururirwe ikirere cyiza tugururirwe ikirere cyiza cy'amahoro n'amagara meza. Turaje ngo mwihumure duha utwubakire ingo ziriko zirasenyuka ku bwinshi. Turaje ngo mwihumure duha uduhindurira abana bacu bamenye ko ari we soko, ari we ntandaro y'ibyiza bwose. Turaje ngo mwihumure duha uhumanura ubuzima bwacu. Tuje twiyengenga nk'abageni ba Kristo, tuje twiyengenga nk'abakristo ba Kristo, tuje twiyengenga nk'abakwerewe igorogota. Ntidushaka kongera kubabaza umwami wacu Yesu Kristo. Mukama Yesu seruke wowe ubuzima bwacu, Mukama Yesu ugaragare wowe ubuzima bwacu, Mukama Yesu ukorere mu buzima bwacu wowe ubuzima bwacu. Yesu tuje gutera impundu zo kuguhaya, tuje kugushemeza no kukwigina. Ni twebwe twazukanye nawe kandi twicaranye nawe we iburyo bwa Data, kuko havuze kuri muri twebwe natwe tukaba muri wewe. Tunezereze udutandukanye n'icitwa ibungwe ry'umutima cyose, dutandukanye n'icitwa inzotsa n'inyatsi. Twararabutswe ubuhigwe ntitwabonyotsa mu ibirenge, ubu twasobanukiwe ko amaraso yawe maranda duhumanuka. Zibira imikobeko Yesu. Yohani Batista yavuze ngo nimuzibira imikobeko. Ibyazana namwe imibabaro, byazana namwe imvugo iturumbuka, byazana namwe ubugome n'ububegito, bizibire Yesu. Bizibire, bizibire, bizibire Mukama, bizibire Mukiza, bizibire Rutare, bizibire Rudasumbwa. Duha umugisha abana bawe, duha umugisha ubwoko bwawe, duha umugwiza. Ugura ikirere cy'igikundiro kuri twebwe Yesu, turabigusabye.
ugura ikirere ciza cy'ubwenge n'ubwitonzi Yezu n'umwuka wo guhishurirwa turabigusabye ugura ikirere ciza cy'umugisha n'umugwiza turabigusabye amagara meza turayagusabye urubyaro rwiza turarugusabye urugo rwiza turarugusabye ugutsinda umwasi turabigusabye umutima w'Imana kaza kugira ngo twugururirwe ikirere ciza ku buzima bwacu kaza kugira ngo dutabarwe muri uyu mwanya kaza kugira ngo tubohogwe muri uyu mwanya kaza urakaza neza mu buzima bwacu haba amahoro mu izina rya Yesu Kristo umwami ukiza n'umucunguzi w'ubuzima bwacu amina 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 mu gihe nari umunyabyaha naragenze ndacoka kandi ndatunura iyo nibutse ibyago byawe uyu munsi mfise ububasha bwo kubohoka je nkagira amahoro nkama indirimbo yo kujya tugire Kristo murameze neza inema y'Imana ibe mu mitima yacu igwiriye rwose kandi urukundo rw'Imana rudusage twebwe ubwoko bw'Imana ndabahaye ikaze muri umwanya mwiza wo gusenga ngo twuguruze ikirere ciza ku buzima bwacu uyu munsi dufise ijambo ridasanzwe murazi ko isezerano twahawe ni kwakira Imana nk'umutabazi wawe nk'ubuhungiro bwawe kubwira Imana igukure kwibyonye gusenga witandukanya n'icitwa ubugome bw'isi inabi y'isi akavuyo gusenga witandukanya n'ikintu icyo ari cyo cyose gihungabanya ubuzima bwawe muri iri zamu rero ryo ku munsi ryo hagati ya saa 9 na saa 12 ku munsi w'amajana 24 ni kuvuga igenekerezo ni 23 ukwezi kw'indwi gadi hama kandi cyane turi ku munsi wa kabiri turi ku munsi wa kabiri mu minsi 9 isozera uku kwezi iminsi turiko turasaba Imana ngo idukure kw'ibyonyi itwishuriza amadeni twishuriza imishahara idutandukanye n'ubugumba idutandukanye n'ibyonyi amagara make guhora kwa muganga abarozi abatuvumye abadutandukanije n'ibikundiro byacu ibyo bintu turi gusaba Imana ico twatakaje ikiduteka ngono tugikugwe ko mu izina rya Yesu Kristo none rero bakundwa b'umukama ndabahaye ikaze rwose munezerwe n'ibiganiro munezerwe n'ijambo ry'umukama rica muri restaurant komera Kristo ni muzima naco muzaburi usige wani wigomera wonyene wenyene atari wenyene wigomeye ndakubwije ukuri utekane Imana irahaningwe kugabi kuganze kandi kugaburire hari jambo rangomba tuganire ko rikuye kukugururira ikirere namushaka kugururirwa ikirere cy'ubutsinzi cy'ubutabazi cy'ubudahangagwa ikirere ciza cyo twita ikirere ciza hari kintu kuye kumenya kimwe namugomba kwiyi minsi 9 turi kumusugira kabiri turacasiga 7 n'uwa kabiri tubutanguye ubunyene uyibyaza umusaruro nababwiye ni ngibi ibintu kuye kumenya kugira ngo imisi yose amasengesho yawe yumvirwe atabagwe kandi yishugwe bukwi na bukwi vuba na vuba bwango ndongenda basabye imbabazi abantu mutayumvise munyandikire inbox ndayiba iri mwizamu rya nyuma nani rya saa 3 nongeye kurungiya kubera iki nabonye ari ndende mutayimenyereye mu ijoro ndavuga ni byarwe byose reka umwose aje guhita yumviriza dukeyibaza reka umwe wese aje guhita yumviriza dukeyi nzoyumvirize uyu mwanya naho nimba ubona uti nzekera zaranteye shaka kuguruza ikirere ciza ku buzima bwanje icangiro cyaraje ingwara zaraje ubugumba bwaraje ubushomeri bwaraje byanda gutikiye namba wumva ko hari ikintu watakaje Imana ushaka kwikugarurira iri jambo rarikeneye kutaba Nyamwigendako mw'isi y'umwuga
vuze ni kutaba Nyamwigendako siniko navuga mu bigaragara hari abantu muri Nyamwigendako mw'isi y'umwuka kandi muri mu madini runaka iyo uri Nyamwigendako mw'isi y'umwuka uraruha urameneka uraruha cyane ndahakaro ko abantu babaye Nyamwigendako mw'isi y'umwuka nk'akaro nka Dawudi nubu butsinzi urabugerako mugabo ubugera kubanje kuruha birenze ariko Dawudi yari yaratonka icitegereretse nimukwiye kubwemanga namwe Imana avuze ko ari abizodushiriraho bagirene bakuri inzitizi bakuri igipfungu bakuri ibicu tubone kubona ahari akazuba ahari akavura burya ibicu nibibi gose mu bicu nta mvura nta zuba burya imvura yapfumigwa hakwa bibitutwa cyangwa izuba rigapfuma ryaka iri jambo narikuye ku kibazo cyabajijwe n'umukristo yabajije ngo komera Kristo ni muzima nashaka ndababaze jewe sinatahuye ko imitwaro umva rikarabaza muri amasengesho y'imisi 7 kandi ngenda ubwiye amasengesho y'imisi 7 ntibiba ari ngombwa y'imisi 9 amusore ntibiba ari ngombwa ko wisonzesha ibyo wakurya narabibabwiye ibyo bintu narabibabwiye ibyo bintu ashobora uti muri imisi 9 nzisonzesha umusongo muri imisi 9 nzisonzesha kuko hari mwindwi imwe narabibabwiye mutinanirisha ahubwo isonzesha ingeso mbi imyitwarire kitagira akamaro wisonzeshe ubugome wisonzeshe kutumvira Imana wisonzeshe ubukunge bige gusangira n'abandi sibyo nimba wahora ugihumbi 10 nimba wahora utaha mu ijoro utahe kare nimba wahora uterekanya abantu byose n'akarato n'impereza wige kubikorera abandi hakugomba kubikorerwa ugira iyo myimenyerezo rero ngo sinatahuye ko imitwaro tuyandika tukayikurungikira nanje ndanditse mw'ikaye sigurira wo bukoze cendarungika komera Kristo ni muzima ubundi nabwo ari itegeko kuyirungika ariko no kubikora ntabwo ari ubuswa kubera iki Bibiri iravuga muri Malaki 3 ngo igihe cyose abubaha Imana baganiriye ngo habone kugwandiko mw'ijuru none wani wumva ko ubwo gwandiko uburuhomye ikindi naco erega nimwirengagize ko iyi si burya nahandi nimo nahandi ahandi je no fata ko ari nk'umuko musozi mweranda niko no hita kubera iki imbo ngishino babwire ko nibinakenewe kuko aherando you prefer ko avuga utu umusozi ahantu nicaye mana unagatifuze kuko hahumanywa n'ibyaho hakoreye sibyo cyumvikana ko iyo utakorera ibyaha bari heranda nje gituma navuga ko buri bw'umugabo n'umugore ari bweranda burya rero naho ko wakorera ibyaha muyorobeka n'ibiki nibibi nukuvuga rero we warabaje ati mbese imitwaro tuyandika ngaha nukuvuga imitwaro yawe iyo ufise mu migisha Imana itanga harimo kuronka umuntu uganirira akakumviriza kandi akaguhanura atawuryaryo abwo ati yo mbajewe Bibiliya kandi ivuga ibintu bibiri uyavuze ngo iyo mbajewe uraheze ugahitamwe nawe kuba nkuko yavuze ngo Bibiliya ivuga hoho ni ngombwa ubeho nkuko uwo muntu mu migisha Imana iguha niyo mpamvu Pawulo yatunduye mu mutima wiwe mu gihe cyo gucanamwo nawe na Baranaba na Mariko bikorwa by'abatumwa ariko Imana ikimuha incabwenge irenze ariko naho nibisigura ko Baranaba nawe atari incabwenge mugabo ibintu birasumbana nuko ngo ari mu docteur cyo gituma no kubyandika yabyanditse neza nukuvuga iki rero icangomba kuvuga niki iyo usenga ubizi uti hari umuntu ariko arafasha gusenga hari umunaniro upunguka kandi ugwandiko gwawe ushobora kugwandika ahantu akabiga icuca abadayimoni kikinga gwagwandiko gwanditse n'ahandi rurongera rukaza rukavuga je napfukama ngasenga inzandiko zanyu mwanditse zikazamuka sibyo mugabo yaho gwanditse ukagwigungira ko ushobora kuzamuka sero y'imbaraga zawe uri kurasenga kubera iki ubundi
reka ndababwire protokole y'amasengesho. Jange vuga ngo Uwiteka nyaguhora ku ngoma. Nukuvuga ari protokole burya pana umumareka murinzi nituvana. Mugabo hari protokole y'amamarayika. Iri jambo mvuze ngo Uwiteka yagora ku ngoma ntirigenda ari jambo, rigenda ari ikibabi. Wana nkuko kwiye ntuze habariho ico twita urwabyo plato y'inzahabu. Umumarayika bajejwe kuga icaniro cy'umukama nkuko umumarayika bajejwe kuza azanye urugwato iyaje wanje ntanguye gusenga ajya mvuze ngo isaye gusengera geze zamurirageze ubwo rwato ruba rusa n'inzaba atakiriko. Ngivuga ijambo gisenga cyo gituma guha umwanya Imana ari ibintu by'ingenzi. Rwato rutera guzura kandi uko guzura ruguma ansirikation nimwaze ngo ruhagaranguka gatega no niyo mpamvu ngitangura gusenga ari umuntu ashobora gucagira reaction agatabagwa agakira akabohoka kagirana. Niyo mpamvu ngitangura gusenga ari amashetani ashobora kugenda ikindi kigakoreka mu nyuma. Umumarayika uko usenga agira uko inzego kuko urumva numurabyo. Iyo rero wicaye hajya nk'umukozi w'Imana ariko araproclama muramaze kubona abantu basengera abagoye bundi basenga mu buryo bubiri. Hari usenga taka yinginga hari n'usenga aproclama avuga intsinzi. Buryo ujya abafise ingabire zo kuba imbere y'Imana akaza avuga iby'Imana muhaye akakira imitwaro yanyu canka akaba mu kibanza canyu agatanga imitwaro. Ibyo nabyo bibaho kandi hariho nk'abakozi b'Imana benshi bameze nk'uko. Nukuvuga rero nk'ubu nk'akarorero nkajya nka Christian Kumana ugafise ingabire y'ukuba imbere y'Imana ko nibazo by'abantu yigisho z'abantu Imana ikamubwira akaza proclama. Nukuvuga rero amasengesho maze kumva menshi wumvamo proclamation ujya bahora imbere y'Imana kandi rero izo ngabire ziratandukanye. Nk'uye iyo ngabire ni nk'iyo kwa Daniyeli mugabe iyo ngabire si yo kwa Yozefu kandi iyo ngabire ni nk'iyo kwa Eliya ariko iyo ngabire si yo kwa Elisa kandi Elisa yarafise kabiri kagwijiye Eliya. Nukuvuga rero iciza nababwiye ngo kutaba Nyamwigendako birakugururira ikirere ciza ku buzima bwawe. Ariko ndiko ndavuga mu mwuka kuko mu buryo bugaragara muhuzwa uragira experience ukavuga ati ndiko ndarawo umuntu shaka ko njyaje cyangwa atari njyaje wagira ubwenge ukamenya ingene mu bana ukaziyonyororomba buke nibyo byabaye kuri Yehoshafati cyangwa mukagumana. Imana ibitanga reaction mu bigaragara mukaho mwisi y'umuka n'ikindi kintu bisaba ubwenge sibyo. Nukuvuga iki rero ni iyo utari Nyamwigendako ubutabazi bw'Imana bukugerako binyarutse. Burya Imana si umwana w'umuntu nibesha mu gice yashyizeho naho ntibutirivuguruza. Reka ndabakarorero sibyo. Ubundi Bibiliya iravuga muri Yohane kandi ndabakarora nko kuri Lazaro muri Jean 11. Lazaro mu gihe cyo kuzuka kwiwe Lazaro yarasanzwe akorana na Kristo. Lazaro yari wibetaniya yubaha Kristo. Lazaro ngo igihe cyose yimbuye imbere ko atamira ku munwa yabanza guhabikishwa ba Kristo yabanza guha Kristo sibyo. Mugabo Lazaro aragwara Kristo abyumva mu mwuka ntiyatsa ko ari Imana. Lazaro araremba bashikiwe nibo bamutabarije barandika gakete tigenda umubwira uti wa muntu ukunda cyane Lazaro aragwaye. Yaza agacikete karamushika avuga ati Lazaro agwaye mugiye ngo arasinjanye. Lazaro arawera aragenda bamubwira ati yarapfuye nuko muhamba twara muhambi. Yongera kubabwira Yezu ngo ni munyereke aho mwamuhambi. Yongera kubabwira ngo ni munyereke aho mwamuhambi. Kandi yari yashinze naye aravuga ngo sibyo urupfu rwiwe sugwa kagirire aravuga ngo Lazaro ntiyapfuye arasinziriye arabiprograma atarashikira Mariya na Marita. Mariya na Marita
vuga ngo Mariya na Marita bashika ibi. Mariya na Marita ikintu bakoze ni igiki? Urumva Yesu babanje kutabariza Lazaro. Icasi igikorwa cy'ubwiyunge. Igihe cyasi igikorwa cy'ubuserukizi. Icya kabiri Yesu araje yongeye kubabaza ari icasi kindi gikorwa. Icya gatatu Yesu arabwira muhambure kura kwico kibi. Icasi kindi gikorwa gikenewe umwana w'umuntu Imana ari iri. Wose undi mwana w'umuntu akenewe Imana ari iri. Ikindi cya kane abwira ngo ni mu muhamburure. Icya gatanu ni iki? Icya gatanu ni iki? Nimumureka agenda bisigwa ko bashobora kumufata. Ari ibintu byinshi byugara ikirere cyacu kugira ngo ibyo mukora byose mwige ko mukoreye umugisha aho musengera mu kwijambo ry'Imana mukiye kugira ubwiyunge bwaho bitari uko mwoba muhomba gose. Reka ndakubwira ikintu cyo mu bikorwa by'abatumwa. Umugore yitwa Tabita yazuwe niki yarapfuye baramuhamba ariko abapfakazi biyunze nawe babandi yarondera akagira neza akabigisha umwuga wo gushona bararira bavuga ati abagabo bacu barapfuye turemera turasigara turabapfakazi turihangana turarera imfubyi. Mugabo Tabita ntitubwemera ubwo ubwiyunge. Iyo bataba bazi message ya Tabita ubwo ubwiyunge. Ikana mu Bugali ngo batumiye mubyeyi Bikira Mariya Kristo ntiyabwagere guhabwa invitation ngirango baranywa barakeanirwa. Ngo mubyeyi Bikira Mariya abwira Yesu Kristo ani mu nkuru nziza Yesu Kristo yanditswe na Yohana 2 aje kuza muri ubwo bukene. Kristo yarahari n'abigishwa biwe bahari. Byabaye ngomba ko kugira abageni bahimbuke habiki habaye ibikorwa hafi 3. Bwa mbere Bikira Mariya yarabibonye. Mwataje Kristo ngo ntiyabibona reka ngo nibwo buni nazo bwa mbere. Arabwira umwana wiwe. Umwana aramwishura. Icyo si kiganiro cy'abantu wikonekse nabo. Yaba atatume mubyeyi Bikira Mariya ninde yatumira Yesu Kristo n'abigishwa biwe. Ko Kristo atari bwagere guhabwa invitation. Nuvuga icyo ni cyaga buryo ubugani bw'Ikana mu Bugarire. Nicyaga umuntu abakiri mu mivumo n'ibisuzuguro atararonka ikimwigisha kuko uko wigishwa ijambo ry'Imana niko Kristo avyiboha muri wewe. Paolo ngo ijambo ry'Imana ribe muri mwebwe rigwiriye rwose. Iyo ukigendera mu mivumo, iyo ukigendera mu nyatsi mu mikoshi, ubukeneye ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ukuri kw'ijambo ry'Imana rukubera ikiryo, rukubera igifungurwa, rukubera icyunyunyu. Ukeneye kugira ngo uzinguruke, uve mu kuzingama. Uve muri kwashirokoro, mugambwira ni kwashi sinzi ngene no cita mu kindi kiri. Arahibera none bamutumiye birakamabona. Mubyeyi Bikira Mariya yaravuga ati yamara bakeane nawe uje kuzana abo banyagalire barabinywa barabisekeza babinywa bawe kuyatabihana agati rabagiza imba yibuka kanu yapyanze agimira bugene yabuze twazaragira tugaragaza ko ari Imana azaraguhiza muri wa mugabo ko azefunisha cyane ko ari yaramaze kuba imfubyi. Yozefu yapfuye Kristo afise imyaka 16. Icyabaye nigiki Yozefu murezi ndavuga cyabaye nigiki abo mugore twe nawe tubibabaye kwiki kandi handitse ko yene muzozoba ngo mubye Bibiliya rero ko yavuze ikintu muzore mukivuga uko nyene kuko ijambo umugore ni ijambo ry'icyubahiro. Hari abantu muzi ngo vuga ngo umugore ngo ndumugore wawe ni ijambo ry'icyubahiro umugore kuko musi y'umuko umugore n'umugeni wa Kristo ni ecclesia important kandi ecclesia igizwe nanje nawe. Ngo tubabaye kwiki Bikira Mariya niyagaze yaretse ati bugi ibi bintu n'urujagwe ni chaîne alimentaire commencer par Rome manger pas nuvuga acyara umubyeyi Bikira Mariya abigisha ngo ucaje abantu gucaje kubabwira muragekora abasite yitruvu. Kristo yagara kubikora ababwira ngo genda muzane mwuzuze muvome mwuzuze bijya baruza ngo nibyo kwiremba. Ubwiyunge imisi yose
ija kuguha ibanza kuguhuza n'abantu bazima. Nimba iguhuza n'abantu bazima byumvikana ko no mw'isi y'umwuka urakeneye abantu bubaha Imana muhaniki. Kandi iyo umubwiye nk'ubu wanditse nko muri WhatsApp yanjye muti ko Imana ishobora kucishura ntaranagisoma ntanacigisha kubera ikirabibona ko amaso yanjye akwiye kuba yayo jewe nubona ngo mbikoze ikindi naco yego minabishikiriye kumbure biba biri byo kwigisha kandi bibona ko ntaretse kubishikira nibigirangana kandi bizi kwitegeza gukora igituma muhimbagwa mu mutima mukarushirizaho guhurumbira ijambo ryayo rica muri restaurant komera Kristo ni muzima. Niyo mpamvu ntayinde so kugira ngo nibuhangange mfise no Imana ibibona ko reka bugi Imana ikeneye mwebwe mwaza ngo nigaradi ikeneye kunduza no jewe gusa n'amahirwe kuri jewe kandi umuntu wese Kristo yaravuze azogira icyayi bakubwiza izina ry'Uwiteka azoronka umugisha kiri kuri isi no mu buzima buzokurikira kubera ko Imana irashaka umwana w'umuntu. Imana irashaka umwana w'umuntu. Imana irashaka kudadanura ibidadare mu mutima wawe. Imana irashaka kugira neza nishaka kupfa nishaka kubona sibyo. Nukuvuga rero ubwiyunge nikindi kintu nukabe Nyamwigendako mw'isi y'umwuka uko nuba Nyamwigendako mw'isi y'umwuka ushobora umunsi umwe guheregwa wamara guheregwa ukisanga umenga urihebye ugakomeza amasengesho Daniel ngo arasenze Daniel ngo arasenga ariko iyo wiyunze na mugenzawe mugasenga muraramiranira Kristo ngo babiri canke batatu iyo bakoranye kubw'izina ryanje mba ndi hagati yawo ndabagire neza. Salomo yaravuze ngo ntukaruhe kugira ngo uronke itunga nturuhe unabitegera uzogerekeza amaso yawe uzogerekeza ko amaso yawe uri bure kuko yikoreshereza amababa kujya kwinkona ikagurukira mw'ijoro. Muzi cyo bisigura reka ngaruka gatoye kuri Lazaro nigigatari yarakoze ku buryo bw'uko Imana namukiza n'ingwara atiri waranagwara ngo apfe no gupfa ngo arindira bamutabariza kabose arateje Imana ububasha bw'Imana ubushobozi bw'Imana bushingiye ku budahangarwa bwayo ngo amatungo ubutunzi buritera ibaba rukaguruka bukagenda mu ijuru bugana mu ijuru kubera iki ko hari abandi baba bakeneye cyaye kubera iki Imana ibishaka ko hari icyubahiro cyayo kigaragara aho hantu. Hani mugani ya Salomo 23:4 iyo uri wenyene ushobora kunanirwa ndetse ushobora no kunaniza mugenza wawe. Iri jambo ubwiyunge kutaba Nyamwigendako byugurura ikirere ciza ku buzima bwawe nukaho uvuga ngo I know it ndabitsi uzoba wihenze rwose kuko buriya soko uravuze ngo Nyamwigendako ngo ntarimira impeshi kandi igihe cyose ubaye uri wenyene byo kugora ingene wumva ubutabazi bw'Imana kuki inaye yanjira kubaka kuyangana kwanje birakubaka kubabarira kwanje birakubaka. Twugurure imitima yacu Imana idutabare kandi duteturure muti none wo kwiyunga nande uti none uwo muntu wo mumenya gute nengo ngaroti ni yatomboye bagiye gonya Sodoma na Gomora kubwa Aburahimu ko bwisezerano ry'Imana Aburahimu Imana amubwira ati Loti natabago naho ngajariya sikubwineza yiwe intege nke ziwe zari zitangaje gose nyazo zamutumye cisowari agatera inda abakobwa biwe babiri ngo nugwahako biteye ubwoba uti none wo kwiyunga nande uburura amaso yawe ubone. Yozuwe wari wo mu rubyaro rwo kwa Manase ni Manase na Efurayimu ariko n'urubyaro rukomoka kuri Senati na Yozefu
Mgango amaze kubona ibyaciye mu biganza ibyakoretse ku bwa Musa we yahisemo kutaguma iruhande ya se na nyina wakama iruhande y'ihema yihweza Musa. Yaratoranye ntiyatoranye, yarahawe ntiyahawe, yabyungukiyemo yabihombeyemo. Vuga ngo yabyungukiyemo na muri murege gukinada. Karebu ngo yararabye aravuga ati ndiyunga namwe, sishobora gusigara ngahano nigikunda ndiyunga namwe. Karebu araviwa baramubwira ati Karebu urakabwa, ahubwo ati shaka mbakabwa Imana yakoze ibintu nk'ibi nzojana nabo mpaka ndabibonye ibindi byose bakorera. Ikadashibona byagenze gute? Yararokotse ahabwa ne Hebroni agira imbaraga ku buryo inyuma y'imyaka 85 kwabwe Yozuwa nguranyibuka ngo turi Kadashibone unangisha imyaka 40 ngo none n'ubu ndari uko nagenda nkagaruka uko natabaruka ngo niko n'ubumbere. Mwibaza aho Karebu yabaye igihanga kubera yakwega kwezwe niki? Niki cyamuteje ubudahangarwa? Nigiki bakundwa bumukaba ni gufata umwanzuro kubera ibyo yiweje akiyunga n'umuyuda. Yabesi uwo tuvuga ngo yarasenze birakomera. Ntukabe Nyamwigendako, bwira Imana uyibwira uti ntuwo dusangira imisaraba nikoreye mu buzima bwanje, ntuwo dusengeranira. Abakristo benshi bavuga ngo umuntu yasize muri groupe ngo ndamushimiye cyane ngo Imana imuhumugisha, gasanga ashizemo n'umuntu atazi nyamuntu wa murandeze ukamubura, gasanga nka groupe barimwo wagaterura bariyo bose akabatwara azana muri komera Kristo ni muzima. Bamwe bakikora mwande bakagirana ubundi bwiyunge ikintu kizoguha Imana ijya kuguhumugisha iguhutsa n'umuntu wumva ko ashika nta muntu numwe adakeneye umuntu amuganiriza, umuntu amwumva, umuntu amwumviriza, munagirana. None Imana yenyine amahoro yugurikire Ciza ku buzima bwanyu ibahuze n'uwo Melkisedeki umusha w'umugisha. Kuri Burahimu yabaye Yesu Kristo kukubera iki? Ubwa mbere ukwemera kwa Burahimu, ubwa kabiri ukwizigira kwa Burahimu, ubwa gatatu urukundo rwa Burahimu, ubwa kane ubugwaneza bwa Burahimu. Ntiyaravuye kugwana n'umwami wa Gomora kamura kamwibaza ati ntabwo ngo twara wehemba bagukorera abakozi ibi gusa. Mugabo gacahura na Kristo akamuha kimwe muri 10 nawe akamuhesha umugiye akamumukate no mupenye. Ndaro yiwe biremeye kandi biremeye gushaka Kristo yavuze ngo Burahimu atarabaho ndiho. Yarafise aho bahuri, yarafise aho bahuri. Tugire Kristo kutaba Nyamwigendako no mubyuzi mu ijambo ry'Imana ntukabe Nyamwigendako. Gendana na Bibiliya, gendana n'abigisha ba Bibiliya, wigishwe nawe wigisha. Kandi ntukabaho wibaza ngo urumva ngo ibyanye ngo ikiniki. Hari abantu benshi mwagize imitima ngo imitima mugora ama diabete mugora ama AVC uko mwawe ngo nimvuga ibyanje barangaraza ngo bagira nuba wasenze ukabwira Imana naho mukazima ati mvugira ikintu cyanje ukacumva hanze uzotekana Imana uwo muntu izomudida. None nibiki bavuga bikamara imyaka 5 bivugwa canke 10 ibi ikintu bavuze kikarambira kuri wowe kibari ikintu wakoze, ari ikintu wakoze naho ushaka kureka kivugwe ko n'ubundi hari shatani izira kazi kababwira ngo ntukabe Nyamwigendako. None harangira ndabahe n'indi fevo sibyo ndababwiye n'ikindi Ciza. Ubundi Bibiliya bega imwe yawera ari he ndaba ngubu nka Daniyeli kugira ngo bagenzi bo ba Mishayeli baronke promotion byagenze gute? Ndabibarize byagenze gute? Byagenze gute? Kugira baronke promotion sibyo sinibyo gusa. Kugira baronke promotion Imana yateze indoto zidasobanutse Nebukadinezari akabura umupfumu n'umukonikona zirotora. Daniel akaza kazirotora. Daniel akacaba kizigenza agaca basabira promotion. Daniel yiyunze na Mishayeli kubera iki ntabwo areba bo yasigarije ibere.
bari abanyisirayeli nk'abandi bose nuko bari bahurije mu gusenga Imana no mu kutiyandurisha ibyo kurya by'i Babyloni. Umviriza muri Yeremiya nsozere ngaha kutaba Nyamwigendako umwami wa Babyloni akura Yehoyakini mwibohera. Ni muri Yeremiya 52:31 ngo hanyuma mu mwaka ugira 37 Yehoyakini umwami w'Ubuyuda yarangajwe mu kwezi kugira 12 kwigenekerezo rya 25 ry'uko kwezi Evil-Merodaki umwami wa Babyloni n'umuhungu agira kabiri wa Nebukadinezari mu mwaka nyene y'imiko asubiza iteka Yehoyakini umwami w'Ubuyuda amukura mu nzu yibohera amuganiriza neza acamuha intebe y'ubwami irutiza abandi bami bari kumwe nawe i Babyloni araheza amuhindurira impuzu ziwe zimbohe. Yehoyakini acatangura kwama afungurira hamwe n'umwami imisi yose y'ubuzima bwiwe. Barabyumva ibimutunga bya misi yose yama bihabwa n'umwami wa Babyloni akamuhingabiro ku munsi imisi yose y'ubuzima bwiwe gushika ku munsi wo gupfa kwiwe. Ngoma ndababwira amakuru gato y'amakuru muyumve. Bibiri iri kurayisoma mu Nebukadinezari umunyisirayeli yababaza Imana abanyisirayeli babaza Imana hari mu gihe cy'umuhanuzi Yeremiya. Imana yamutumye guhanurira mutuma Yeremiya arababara mugabo birangira umunyisirayeli agira mu buja bw'i Babyloni. Rero Imana irababwira ati umuntu atazogirane kuko Nebukadinezari ni jewe namurekuye ngo aze gutera Isirayeli. So namuhaye intebe zanjye n'ingoro yanjye namurekeranye n'ibikombe byanje. Nuvuga umwami w'Ubuyuda canke yabo wa Isirayeli sibyo mu majeruguru n'amajepfo uzokwanga kwamutwara amufasha nzomunokora amaso azomwica. Yehoyakini urumva ko barabami babiri kuvana kungenda Salomo muratsi ko Isirayeli cicikamo kabiri. Yehoyakini ikintu cyabaye nigiki wewe aremera arumvira Yeremiya ubundi nawe aranga ngo biceceke ntukabivuge. Nebukadinezari ngo amwicira munokorera amaso mu kiyaya ariko aragenda kubera iki yase kumva Imana yabwiye atemera ubimbwe imbere yiwe uce bugufi nk'umukozi wiwe uzogira nozotabagwa yanka iryo jambo ryo kuyunga n'umuhanuzi wo mukama. Yehoyakini rero murazi yuko Nebukadinezari ari igihe Imana yamuhanye ko ubwibone bwiwe yakoresheje abanyisirayeli ba Daniyeli akavuga ngo jewe Nebukadinezari ndakomeye ko ibisagara amajana 270 niyubakiye. Imana tubunyene ndakunyaga ubwami wa Mugeserawe iraza mu marekara zarakona kantu kubwenga murungika mu ishamba mari imyaka 7 rukinyashamba ngo inzara zirashe umuntu kajya nk'ingagirana muga imyaka 7 iheze aragirane ngo sanzura Imana yica kandi gakiza. Rero Nebukadinezari muri iyo myaka ya mazindwi mu ishamba hatwara uwo muhungu wiwe Evil-Merodaki. Uyu muhungu wa Evil-Merodaki kuko ntiyari samuragwa samuragwa yari Bartisheza ntiyari samuragwa. Uyu muhungu Evil-Merodaki ariko aratwara ngo akoresha akajagari birarenga gushika Nebukadinezari Imana imugarukanye ku ngoma ikamukura mu ishamba yateye amufunga. Reka mabwira akantu kamwe uku kumufunga hari ibintu bibiri ngomba kubabwira. Ubundi Nebukadinezari kujya mu ishamba karagahembwe ku munyisirayeli kuko Imana umunyisirayeli yiyunza n'irya kuri mugabo Evil nawe Merodaki icyatumye afungwa ko byakajagari kwari kugira ngo azotabare wa wundi yubaha ijwi ry'umuhanuzi akingwa n'umuhanuzi kucamubwiye umwe yitwa Yehoyakini ngo acamusanga mugasho. Urumva ko Nebukadinezari yari yaramufunze arateba jane no mu ishamba agifunzwe. Mugabo Nebukadinezari avuye mu ishamba imyaka 7 acashikira afunga umuhungu wiwe Evil kubera ibyo yakoze ku ntwaro yiwe byakajagari amufunze icyabaye n'igiki. Yehoyakini acaramenya ko ari umuhungu wa Nebukadinezari amuha icyubahiro yiyunga nawe agendana nawe aramubwira ati mwami mwamuganze agiye gufungwa na se avuye ku bwami kandi nawe yofungurwa azosubira ku ngoma Bartisheza kabajeza wanashaka yishwe nabi yarapfuye sibyo yapfuye Daniyeli yamuhanuriye haje akaganza kandika ngo mene tekero farisel mu gihe yari yanwisheje ibikombe byiki byo mu ngoro y'umukama ngo se we Nebukadinezari yari yaranyatse mwumve ko ari nyuma yo gupfa kwa Nebukadinezari. Evil-Merodaki agiye gufungwa kugira ngo Yehoyakini niyiyunga nawe amukura ku butwari kubera iki ubu butwara mukuyeko
yaho yakini azongera kuko umwana w'umwami urumva afunzwe bambu warari umwami muri Babiloni afunzwe yaramerewe neza sico kimwe n'uwarari umwami muri Israeli ni nkuko iyo bari ufungiye ari umunyarwanda wafungiye mu Burundi n'ubundi yari nk'umwana wa president ari mumbo nibikabe ndiko ndagereranya ari umwana w'umwami w'umurundi sibyo murumva ko uwo aba ari umwami w'u Burundi aratabagwa cyane kubera iki agemerwa nabanyina bayinasenge abavuga atazofungurwa azogira ikimwe n'umunyarwanda arige yibagirana byoroshe nakarondi ko ndatangagira mu byombe rero kubera kwiyunga uyeho yakini kubera kwiyunga guca bugufa kiyungira mu mimba Yozefu yariyunza ararotoreje twaribonye mwiza mu gihugu hindurirwa izina kubera guca bugufa kiyunga yarahagabuririwe yarahagabuririwe ntiyapfa ntiyicwa n'inzara ntiyicwa n'imibabaro ntiyicwa n'agahinda yarahagabuririwe yarahagabuririwe arafungura sibyo nuvara muri uko gufungura amuha n'inyambara bami amuha icubahiro amuha protocole kwiyunga rero birimo guca bugufi sibyo hari gihe wavuga ngo imitwaro yanje ngo nanje ndasenga ngo nanje ntanga icicumeka da nimwemere mwiyunge nawe yari umwami nimwemere mwiyunge bifise akamaro bizana urundi kwandiko reka ndabakandika rero umwami Ezekiyasi imbere ya Yehoyakini umwami Ezekiyasi byagenze gute umwami Ezekiyasi sani karibu umwami wa Aramu yaramuteye amugira kwitera bwoba acarakira Ezekiyasi kubera kirujya gwandiko yagwakiriye mu kirimba ciwe mugakarutwara mu ngoro y'umukama kandi akabaza guhamagara Isaya nimwiyunge n'abakozi b'Imana mwiyunge n'abigisha b'ijambo ry'Imana bazugurura ikirere ciza ku buzima bwanyu mbabwije ukuri umuhanuzi w'umukama umigisha w'ijambo ry'Imana arugurura ikirere ciza ku buzima bwawe nimwiyunge nabo kandi nimwiyunga nabo mureke ari kuvuga ngo nimubwira ibyanje niki nigabo bangushi barahari mugabo bwira Imana tuburura amaso yanje y'umutima umubumenyi kumenya ngwarajeje muhindurira impuzu ziwe zimbohe Yehoyakini atangura ko amafungurira hamwe n'umwami misi yose ubuzima bwe nigiki cyamwe bagije umubabaro nigiki cyamutubukuruye umukanda wa vuba nigiki cyamutumye akugwa kwigisuzuguro ganshuti zanje sa nigiki nugiyunge ushingiye guca bugufi kubanya Nyamwigendako nikosa hagare kuvuga ngo mugasera nishangira ibintu haraba Kristo mwakomeretse ngo baragapfa badanu baravagizane nibo basenyerwa nibo banumye nakara ekada igihe gihana nikindi hari igihe cy'umubabaro igihe cy'umunezero hari igihe cyo gutwenga hari igihe cyo kurira hari igihe cyo kuvyara hari igihe cyo gukunda hari igihe cyo kurima hari igihe cyo gusarura hari igihe cyo kuvuka hari igihe cyo gupfa hari igihe cyo kugira ibyishimo hari igihe cyo kugira gahinda ibyo bintu ni ntabanduka ahoga gusa kwera kwiyunga n'Imana iduhuza n'abantu bazima no muri cyagaye cy'umubabaro ukagira ikigoza reka ndabakarorera sindi njyage Yozefu mu kubyara abana yavuze ngo iki Efraimu Manase yamwize ngo iki ngo kuko Imana yanyibagije imibabaro nakuye mu gihugu gitari cy'amavukiro mu kubeshegwa ngo n'umusambanya atari umusambanya bikandikwa nakwibuye n'ubu niho bikiri ikinyama nikirava mugabo yiyunga niki yamuvyaye kubera iki yiyunze agaye Efraimu yavuze ngo iki ngo kuwiteka nyibagije imibabaro natewe n'ukuriribwa mu nzu ya data amubereye umupfukanyi kandi aha wirindi zina Nyamwigendako mwisimuka irindi kwasaba Kristo mufise kuri iki kintu cyo kwa Nyamwigendako mufise agahararo nuharara mwisi y'umwuka mwishi uzokubitwa inkoni n'Uwiteka ndimuzohirahira kubera iki hari igihe muhara ngo kumbure mugahora mwiruka uherutse narumiwe ndatangara ndagiye mbona nigihe twari tugiye kwigisha nari ngiye kwigisha kuri university y'ngaho aho Limyere aho mu Kinindo menga ni 11 z'uku kwezi kwindwi tariki 10 z'uku kwezi kwindwi
gitondo ndiko nditegura kuko twatangura saa 6 nko mu masaha yine numvise abantu bambwira ngo abantu bakurondera benshi mugabo ni bari benshi ko byukuri bari banumenga ndavuga ni bande ndavuga rero nabo bantu ndinda bitaba naraheza kwitegura birantera ikibazo ko nabyutse nigisha muri komera Kristo ni muzima nabwirizwa gusiga amazamu y'inyuma ya saa 6 izamu ntari nasitse ryari rya 12 gusa mugabe rya saa 6 n'irya saa 9 nari nayasitse enda ko sanga bicaye baratora gatebe nyine ndabwira ni mubaka ari bubashike mu nzu bandindire baravuga ngo bakurindiri ngiye kuronda babaza ni muri bande sanga ni urumva kuguma uri kurondetse Imana ni kintu kibi ambwira ngo batubwiye ngo hano ngo basenga ngo ngaha ayi utwa tuje gusenga ndabwira no muraho muri komera Kristo ni muzima ngo ya ngo ni iki ntibana yimenyaga nama nibaza ngira ngo ntibumvise adresse kubera muganda avuga niko twatanze invitation gusa ya isanzwe ari mu Kinindo ari yabo bahwana twatugiye ndabaganirije gatoyi nsanga bamaze kuruha mu mutima ahantu hose baguma biruka ndabwira ni muzi ko muzava mutabukira gati mukabura Imana ni kubera iki Yesu Kristo yavuze ngo abavuga mukamasiyo siniryo cyamba ahubwo yaravuze ngo mu misi y'imperuka ngo bazobabwira ngo Kristo ari ngaho nagira mbabwira ko Kristo ari mu ijambo ryiwe n'ubona ufise ahantu wumva ijambo ry'Imana rirakiza rirabohora rirateturura iyunge naho kandi rero ibi bintu bya mwisi y'umuka iyo umaze kubinje bajebye mwisi y'umuka no mwisi bigaragara binje bajebye byangingane woroganiza ubuzima bwira Imana utahanu ndahagaze ndabibona yuko hari ukuri kw'ijambo ryawe hameza gira uzobukoze ubaka intayi y'ubuzima bwawe wiyunge n'Imana mu kuri k'ubuzima sibyo ubundi kwiyunga niki kwiyunga bitandukanye no kwidohora sibyo ubundi ikintu cunze n'ikindi uragiteranya iyo utacunze n'ikindi urakidokora iyo utacunze n'ibindi urabidokora cyangwa ukamatana sibyo no kuvuga rero ibi bintu mwige kurondera Imana mu kuri kw'ijambo ryayo kandi Imana ntizoguhembura iciye mu kirere cyayo ikindi izoca ku muntu mushaka kumwira ngo nawe ngo byagenze gute jewe reka ndayobwira hanyuma ndasozere Bibiliya iravuze ngo Yohakini aje atangura kwamafungurira hamwe n'umwami imisi yose y'ubuzima bwiwe nawe tangura ufungurire hamwe n'abakomeye nzobahuza n'abakomeye kuri sawa etaje no ufise ijambo ry'ubuhanuzi ku buzima bwawe ni kuri so ufise yebo so ufise verity no kuri no ufise ijambo ry'ubuhanuzi kuri wewe ari muziko hari n'abandi ngo zananiye kwera bamarene n'abapare mwatoye abantu sho muca mugomba kubaho nkabo biyamira mu manza biyamira mu birori kandi kubera iki warabirenze uvuga utuni wazontiza imodoka ni bazogera ariko atazoyigwa azovuga ngo reka shaho cyawe n'umuzi nabo bazoteba babakema impamvu mu batora uri mu Kristo ugasanga ugiye kuturondera amarene canke pare ngo ni wazikwambera ni wazambara ngo abekwe nta soni ufise indero wewe nta soni izirani ntambamye zishobora kubatuma mwiyunga n'ibitari byo gira ubwenge Yehoyakini yagize ubwenge yiyunga na Evil Merodaki aciye bugufi gira ubwenge wiyunge n'ufise ijwi ry'ubuhanuzi icugurura ikirere Ciza ku buzima bwawe uwa unda kubwira ati nibyo koko naratebye kumva ubundi mu Kristo yanditse message kararavuga ku nyigisho nabahaye je ku munsi wa 203 ya nyuma yasozereye aravuze ngo ngiye gusubira kuyisubiramo iyi nyigisho irakomeye nanje ubwanje ga nyigisho nzoyisubiramo kuko kubyukuri sindiko ndabahenda ntabwo bwari ubutunzi nari mvize uwari kuri kamera yaratwenze uwo twari kumwe ntabwo nari kuri kamera aya nuwo twari kumwe tujyanye ngo yavuze ati wewe utubwiye ko ugiye gusengiza mu gati ziteye ko barabise amafungo ari umunsi wa mbere hama uraje amafungo uyasoze 18 nyuma amazi ariko ntibabizi yuko imisho sinagize amafungo kandi ngira ibihushane ngira ibintu bitari byo ubundi je nagize amafungo imishi yose ntagize izindi ntambamye nimwe mba nkunda ibintu bigumye nk'intete cyane ubuye n'amahitamo
kandi ubundi ibintu bigumye biba byumvikana ko umushitugirene mugabo naho iba ari siporo y'imisaya no mushishito nyene muga ibintu bishushe nabwo ndabikunda rero urumva ko nari nakomazikira bararindira basanga saa 1:50 irageze ryari zamutegereza guhera sanga hapi saa 11:50 yavuye abahafa amasaha 2 kubera iki narigiriye mu mwuka umva narigiye mu inkomezi hamwe nanje nangara nkaguma ngenda muri Bibiliya nsanga hari ibyo bintu nsanga hari ibyo bintu bugara gukorera Imana biratangaje kumwisho wa Yesu Kristo biratangaje arakira ibiri muri wa kabikurundamo naho bawumva imbaraga muzi naganga wamenga ndafise wamenga mfisitiro wamenga mfisiki nabwo mugabo nuvara wa mukristo aravuga ati ntituzoronka ico twirekuza abantu twumvise inyigisho nitutagira umugisha nagira mbabwire mu bintu bibabaza Imana mujya gukurikirana nuno munsi iza mu gihe saa 3 byo kuzura mutima mweranda ndaje kurikora ejo nage twakoze igasize n'ijya saa 6 kuko igasize igarerere uno musimane ramfasha ngira igasize n'ijya byo gondirwa izina n'ijya kubarirere nukuvuga iki nage barirere ijya kuzirindi ndabasabye muze kugirane muze kuko niyo njya kwitsa kuko uno munsi twasenze gusa mu kwakira isezerano nta nyigisho yabaye kandi saa 6 z'ijoro sinibabyiza ko jiba ndende mugabo saa 3 iza kwitsa ubundi Imana ninezerwa n'ubukene bwacu ninezerwa n'imibabaro yacu ninezerwa no kugenda gusa kwacu basi Imana ishaka tutagate mu bundi buryo udashingiye kwirari makiyaje tugira ubundi bwiza tugira ikindi gikundiro numva hamuvuga uti none hamwe wowe wuzuye mutima mwana tuvuga yamara kabisa arita n'umudamu mwiza intungane sinzi n'impamvu ruko gukora munane sinzi niki wewe undi yazatiyo tikijya kigoma mugabo ubwo bwiza na wawe unavuze ngo mugabo akabura hashingira nawe kubera iki hari kintu Imana yagusize musukuvuga nawe wabivuze ngo nikindi kintu no makiyaje navise kwambara neza naryo mvise sibyo ubusaza ndabufise mugabo wewe ukabona iyo sympathy ubwo bwiza n'Imana yatugeneye iyo raribona turiko turabimbundeke badukandagira ko ari maze gusomera ijambo ry'Imana hari indirimbo nase mu buzima bwanje yo babana b'Imana tubikiwe ibanga haruruhisho duhishirijwe mu ijoro uko tuzosa ni kurahishurwa ni naco gituma abisi batatuzi nukuvuga kugera ngaho ntihambabaza mugarano hambabaza ngo imbwa ze zigahaga wewe imbaburi manitse ariko hora ibyacu saho bigera hari igihe kimwe nukuvuga tuzohagarara twemye abana b'Imana ngo hari igihe kimwe kubera ntariko ndaririmba ari igihe byace bingora kwijanisha ariko ikintu kimbabaza ni igiki hamwe yarako ba Kristo baryakira nigaze kubwira umwana tuvukana Mw'Isi y'umwuka niyo tuvukana mugabo namasanga umenga ndamona nk'umuvukanye sinzi impamvu ayindirimbire ndamubaza uyumva gute arambwira ngo nyene ni dupfa tuzobona ya baba ndavuga nti nubwo buhanuzi buri mwe ni mwizina rya Yesu Kristo ko arupfu muri guhamagara ndakwasa nta soni mwiyunga n'ukuri kw'ijambo ry'Imana noya nawe ubwo hari igihe kimwe iyo nzara izokuva ko uwo mukanda wavubi watubitse ukakuva ko ukarya ugahaga ukaryoherwa ukiri muri uyu mubiri kuko Isahaka yarasuzuguritse n'icyo bivuga mu gitabo cy'Itango 26 baramusuzugura baramufurira mariba baragirana mugaye Imana yamugaburiye aho nyene muhashibeya imukura kuri Eseki imukura kuri Sitina imukura kuri Rehoboti ntimukanywere kuri Rehoboti ntimukanywere kuri Sitina hari amashari n'inzigo ntimukanywere kuri Eseki aho abantu bakwitiranye duga kuri Shibeya Isaya yarabihanuye ngo n'abamikazi bazakonsa nuko nuva rero ngerwa n'ubuzima mugire ubwiyunge n'Imana ubwiyunge n'abantu bazima Imana iracabafise Eliya yiyunze na Elisa akura kabiri umusaruro umutamana wavuye ku mutwe wa Stefano waguye ku birenge byande wiyunze n'ibirenge umutamana wavuye scarf yavuye ku mutwe wa Stefano ari karicwa byaguye ku birenge barabiterera bigwa kuri birenge bya Fanda yarindi watumye wategetse bamwice wavuze ati kuzamo ni Pahoro mwiranda Pahoro rya mwiranda Saint Paul
atera ku birenge byiwe umutwe wa Stefano bawinze n'ibirenge bya Paulo arahinduka mu mutumwa w'Imana ubwiyunge always missions bugamba bukeneye none rogira ubwiyunge uyunge n'abakozi b'Imana kwiyunga si kugenda kwicana mu kabare si kumatana si gusomana si kugirane no ni guhuza mu bitekerezo nico na Elvire babenana Yehoyakini yakoze Mwami Ezekiya nico yakoze agenda mu ngoro y'umukama yanga kuripfukamira ko rijya ketari mu buriri bwiwe kandi mu buriri bwiwe yari yarasenza arumvirwa yongegwa imyaka 15 yo kuba Imana ibahumugisha Imana ibanezereze Imana ibarinde kubabara Imana ibagura imbibe ibaha ubwiyunge n'abagenzi bayo kandi buriya rero ikirere ciza kibe ku buzima bwanyu mu izina rya Yesu Kristo amen wigenda hari bwamenye nabikora uko ndabyumva igihe ntari bwamenye ukuri nabikora uko ndabyumva nabikora uko ndabishaka nabikora uko ndabitahura ariko sinabibyaje umusaruro ariko uyu munsi ndamenye ikimbesha ububasha bwo gutabago nkaronka indirimbo nshasha umutima wanje intandukanya n'ibyago ikamfasha kujabuka iki kiraro gisangere Imana iguha uwo mwiyunga munezego uwo mwiyunga mu byari uwo mwiyunga mwubake uwo mwiyunga musenge uwo mwiyunga mwirukana ingwara uwo mwiyunga mwirukana imivumo uwo mwiyunga mwirukana imikoshi uwo mwiyunga murambe kandi muranigwe kandi nshimiye Imana kuri ubu bwiyunga yaduhaye muri restaurant komera Kristo nibuze baho muri komande zine zose mugira umugisha mugira amahoro mugira ubwishimo mugira igikundiro mukugwe kw'ikirere kibi mugira ubwenge n'ubwitonzi n'umukao gishurirwa amen amen alleluia ububasha bwo kuboka tukagira amahoro tukaririmba indirimbo yo kuva mu byaha igihe nari naragenze ndacoka kandi ndababala iyo nibutse ibyago byaho uyu munsi ndose ububasha bwo kuboka je nkagira amahoro nkama indirimbo yo kuja twese agire mukama mu izina rya Yesu Kristo